Ita, isagot mi kada iti istorya ana pauluan. Ti nakaparmek ni Buruka. Tampok itangal daw iti nakigasang-gasat ti mortal a hero dito'y drama ana pauluan. Alipugpog! Hay na! Rabi imanan, ngem awan pa'y Nicolas. Sa dino nga taaya tinapnapanan Nicolas nga apok. Nagbayag mo na sumangpat. Wano ada nga ta misyon na. Angam, apay adi na yung bagbaga kanyak. Sorry, nakigtot ka. Ha? Encantada la Adicia? Sika? Saan asyak na engkantada la Adicia? Siyak na engkantada Marikit. Ay! Anyat masapul mo, Encantada Marikit. Ada na kay baunan na engkantada la Adicia a misyon. Iso asyak ti imay. Awan pa'y Nicolas. Saan pa'y asimang pet? Wen, amok. Kat na amwak nga adda ita iti ikot ti may sa Aburuka. Iso day ta ti umay ko ibagakan ka. Anya? Ay sos, delikado. Amangan no tay naranggas Aburuka day jay. Day tay man na ba ko anang ngisit ti gugut na, hay? Wen, iso. Day tay medyo kobo Aburuka. Nakitkitak ngamin day jay. Wen, kabusor mi mat day jay Aburuka. Ket kasano nga roden? Imay ko laing pakamukan ka ama. Gaputa malmalday ka iti kaawan Nicolas. Kasta ti ko na ni engkantada la Adicia. Siya kun ti mangtulong ka ni Prinsipe Agilos. Tapno makarukat ka ni Buruka. Iso adikan malmalday ama. Wan nga ron. Naimbag ko man no itugot nak ije pagaryan nyo. Tapno mang sirpatak ko maiti engkantada. Ha? Ha? Ayan mo nga engkantada la Adicia. Ay Marikit. Nagpukaw matan. Di na kayat adeng ganti bagbaga ka sumuro ta kijay lobong da. Sanak nga ta may kari nga umunag iti lobong da. Aywan, Nicolas. Ay na, sapay kumangarod ta tulungan engkantada Marikit. Tapno makarukat ka ni Buruka. Apay, anya ti masapul mo, laad a babae? Mas laad ka pa'y Buruka. Rukatam Nicolas. Saanan a makariing pay, Nicolas? Gaputan na simbangan ti turog na. Di kag baligi Buruka. Babaan ti impainom ko kankwana a naggapo iti sinublan ko. Tinang paturog kankwana. Nagalas ti ugalim Buruka. Nagalas lang arudon tarupam. Nagalas pa'y taugalim. Napimpintasak ngam iti sika. Pimintas ka babaan iti pan nakabalin mo. Ngam, agsubli kan tumatlaang iti sigod alangam. Pumanaw kan. Gapot na awanan mabalin mo. Agtali na eden dito'y kuwebak ni Agilos. Kat saanan ang makariing pay. Nakitak ti naramid mo kan kuana. Ginargarim asimurot kan ka. Kalpasan na. Pinainom mo iti danom ang naggapo iti sinublan mo. Nakakitaam? Iti datdatlag asarming iti pagaryan mi. Saan dak akabaalan? Daytoy ti parakan ka! Ha? Ayan na ni Buruka. Ada at ditoy! Ah! Ha? Nagpukawan. Sa dinungatan ti ayan ni Prinsipe Agilos. Sa pulag. Saan kan na makaruwar dita kuweba? Engkantada! Gapo ta insara kontoy ridaw ti kuweba!
mabalin ang makalukap. Agyan kayo ditan kendi Agilos, ititong palbiagyaw. Dito'y gayam ti ayan ni Prinsipe Agilos. Talaga nasimbang titurog na. Padasak aringan, babaan iti pan nakabalin ko. Oh. Huh? Saan na agkuri? Ni Buruka, adda iti aglawlaw. Buruka! Agpakita ka! Ikarigatak ariingan ni Prinsipe Agilos. Talaga saan amabalin? No kasta, nasken ama sa pulak ti sinublan ni Buruka. Likmutak to'y kuweba na. Ha? Ay na! Nabanuga kon! Angam. Awan banag na ti sasangat ko dito'y bantay. Gaputa jakmat masarakan ti kuweba ni Buruka. Ha? Dua bakas ti masungadak. Na. Sinalabay jay may sadya kadwa na. Ne. Hay. Agkan na mutan. Hay. Kanya tikat katawaang sika alakay. Ha? Nagsao. Ay, wen gayam. Maawatak ti sao dagiti ayop. Apay akat katawaan na kami ngagdidik. Ha? Amo na ti English. Hehe. Di kano. Ay! Abakes! Maray awak lakada kayo. Naimbag kayo pa'y tamapadasan nyo ti agin nagak. Ngamsyak ngay. Kat pulos ajak napadasan ti nakiin nagak. Natawa anak mo ti bakes. No kayat mo, adayam amok ken ka, ti ex-girlfriend ko. Ha. Amo na talaga ti aging English Ex-girlfriend ko na. O, anya. Kayat mo, yung ex-girlfriend ko. Masino? Napintas ka di, Medyo. Napintas to'y girlfriend ko ita. Kaya't mo asawan. Bakit tiyam ang mom kanya? When Saanin? Sige, labsan kayo pa'y dito'y. Ituloy yun ay tararamidin nyo. Tagpatuloy akong iti papanak. papanam ngamin amalakay. Sapulak nga ron ti kuweba ni Buruka. Di mo masarakan. Tanakalumang. Apay nga mom. May saak apasurot na. Nukas pa. Amom nga da Nicolas nga apok ijay kuweba na. Wen, adda ijay. Isuro man nga ron ti ayan ti kuweba na. Tama pa anak ijay. Ay, saan amabalin? Kapot ato saan nak ni Buruka. Siya, titagabantay na dito. Kalan Isurom. Tama pa anak ijay. Ispalit Nicolas. Kaya't mau ti mainayon kin Nicolas. Sika lakay. Ay, rukata mo jay apok, Buruka. At dalagayam dito'y bangira bantay ti baro ako bam. Saan met aday to'y tay sigod? Sika bakas. Apay kinuyog mo na ito'y. Adudugan alakay dito'y ayan ko.
Ha! Agpilit mo't Buruka! Ay! Di ka man nagkatawa kasta Buruka. Tanagalas ta ropam kan tagugot mo. Anya! Ngisit. Sikala kay! Kayak mon sakit day! Ngay pasida ka kadagiti pasurot ko alyon! Ay, sana. Ay, Nicolas nga po. Aging tatarad ka ngay may dito'y masakopak! Sikala dala kay! Maslad ka pa'y, Yawn! Ha? Yun nga pa'y so. Sakay yawn! Isak mulmudaitan dalakay! Ay, saan din isak mol? Nakulbet ako, Leon. Saan ka? Ngay sakmol. Ah. Tanakulbat takodil mo. Ne. Ay. Jakpay kaya tapayud mo. Agat daga. Nauyaw ka mat alyon. Buruka. Jak kayat daytoy tanakulbat. Sige. Indakon. Yawn! Agsabili ka! Aday tanti sinublan ni Buruka. Kasano ka makaala iti danong dita sinublan? Tigayadan ti kawas ko. Iso ti ibasak iti danom iti sinublan. Adeta. Nabasan ti gayadan ti kawas ko. Innakon iti ayan Nicolas. O kapag tingiwat Nicolas. Adeta. Sako ipatadtad ti danom asinagapsap ti kawas ko. Adeta. Tilmunam kulas. Nakariin. Ti danom iti sinublan ti impainom ni Buruka ka Nicolas. Kat ti danomot lang iti sinublan ti nangriing kan kuana. Kulas? Nakariing kan. Babaan mo't lang ti danom iti sinublan. Oh my God! Rumwartan dito'y kuweba ni Buruka. Nadagsan ti ridaw ti kuweba. Inkantada marikit. Katjak maramat ti pan nakabalin ti angin. Gaputa awan angin ditoy. Aramatat ti pan nakabalin ko. Ha? Awan lata. Awan, saan ama ilukat? Ulas! Ha? Apong! Adda ka ditoy! Ay na! Di tayo makarwan dito yan. Impopok na tayo ni Buruka. Ay na! Kasano nakadanon ka dito'y ama bubod? Nagnag na Aging gana kagtengak iti daytoy abanda. Apong! Kasano tayo na makarwar? Mabulok tayo kano dito'y kunan ni Buruka. Ha? Ay, katawan ni Buruka. Kadagayan dito'y kuiba. Buruka! Agpakita ka! Daytoy apoy kisangwan niyo. Lisyan niyo! Oops! Ay na! Kaslakan yun! Ay, kasla kanyon nga paiso. Nanayunan ti bilag ni Buruka. Sigay! Lisyan nyo ti apoy ko! Numalisyan nyo! Dito'y. Aglamang tayo dito'y. Nalingad dito'y kat di na tayo makita ni Buruka. Ay, adamat pa nakabalin nyo.
Apay ngay adiyo aramatan. Sa bali ti pan nakabalin ni Buruka. Jak kabaalan. Dat laga palsuot. Agbalin ka anatib kerapag sangga. Ha? Ay, nagdakila pagsangga tinagbalinan ti palsuot mo, apo. Wanapong. Kabailan na sanggaan ti apoy ni Buruka. Ay, Umay kayon. Intayon itiri daw ti kuweba. Naskan ang makaruwar tayo ditoy. ala. Umasidag kayo itiri daw ti kuweba. Kartingan nyo. Mapanak iti ayan ti sinublan. Ha? Aramatan nyo dahi ta akalasag. Sige, aggunay kayon. Dayto yun ti sinublan ni Buruka. Ipatug ko ti danom na. Aday ta. Naipatugan ti danom na. No jak agpidot. Dito'y ti pagtataudan ti pannakabalin ni Buruka. Kat itata na ipatug ko. Agpukawan dagiti pannakabalin na. Agpatinggan ti kinadakas mo, Buruka! Sige. Pag tinulungan tayo nga idoron to'y riidaw bato. Tapno makarok at tayon. Agkakapsutan ni Buruka. Awanan baal na. Kayo ang makaruwar si Bibi dito'y kulit. Matay tayo amin! Awanan man nakabalin ko. Ngam kay makaruwar dito'y si Bibi. Tadi yung mainok at taridaw abato. Babaan ti pannakabalin ko. Kanti kinapigsam ama bubod. Maiduron tayo ti bato. Itudok day ta bato. Kat iduron mo mat ama bubod. Oh. Sige. Iduron mon ama. Aday ta. Naggaraw ti bato, apong. Ha? Nagangin. Nagpigsa. Addan ti alipugpog. Ala! Rumwar tayon! Kabayatan nga idurduron ti alipugpog ti dakkel a bato! Yan! Yan! Nababalin na ito'y! Ilokatiyo matlang to'y ridaw tarumwarak! Saan? Marbantoy kuwebak! Saan? Narban ti kuweba ni Buruka. Kat na itanaman di tao nagtidaga. Kat iti kaanuman. Saanan ang makaaramid iti dakas. Agyamanakan ka, inkantada marikit. Sikatin ang ispal kanyak. Gaputan na saya at kaatao. Kan sikati na magbalbaliw ka ni Engkantada la Adisha. Kat utang mi anaimbag anakam daytakan ka. Makita na imbag tarupam tanalawag. Saan akas dita kuweba medyo nasipngat. Angem, apay nga ilinglingad mo kani Prinsipi Agilos. Di ka nagdamag pa'y ama bubod. Sige. Agpakada akon, Prinsipe Agilos. Itintumanan sa bali agundaway. Agyamanak unay, inkantada marikit. Idanon mo ti pakumustak kini inkantada la Adesha. Matungpal, Prinsipe Agilos. Engkantada marikit. Isurot na kumay di pagaryan nyo. Tama pa na ka... Nagpukaw manan. No ibagak a sumurotak ije lobong da. Agpukaw adagos. Sana ka di maikari. Mapan ije pagaryan da. Apong bubod, dumtang to dayta.
Ala, agpaubakan kanyak, taagawid tan. Sige. Hay. Kumpot ka, apong! Bitan kagayem, tinaggibusan ti sabali manen nga istorya. Anay tampok itangal daw, iti pannakigas ang gasat ti Mortalahiro. Dito'y drama, ana pauluan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Kanitimat direksyon, Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Alipong